kuvumelekile ukuthi abantu bobulili obunye baganane bodwa ake ngizwe la Amene mkhulu nhlobo nje kungavumeleka kanjani ubulili obubodwa iliphi lona idlozi abangalithetha mkhulu nhlobo nje akaze angeke kuze kwenzeke mkhulu angeke iliphi idlozi abazolithetha ebulilini obuyi-1 awa ayikho leyo mkhulu ngokwami ukubona angazi kabanye basazophawula Ngibingelela ekuseni kwiVuma FM kuwena mkhulu Ndumane nakuDungezi ngithi mina cha ngibona nje iphutha lapho Nkosi yami maganana ubulili obufanayo hayi bandla yabo de bafanazi hayi bayahethana kwasa mina nje makhona enimaziyo wesifazane odinga umuntu wesifazane anengixhuma eningithinta aningithinteni ngiyaphela lapho ngiyabonga Ngibona amacingwane nawo omkhulu lapha e-studio cha mina ngivumelani impela nalokho mba omkhulu ngithi mina umndeni wakhiwa ubulili obodwa ofanayo umndeni wakhiwa ubulili ongafani umakoti nomgonyana kanti abantu bakhula nini bebezotshela ukuthi bazothanda ubulili obodwa ubulili obodwa akaze kwavumeleka ngisho idlozini kodwa ke maybe kuyoba mnandi ukuthi ngibadedele bafone ukuze ngibuze ama questions because umuntu if you sending me a voice note I won't be able to ask you questions because I need to ask questions if ever you are refusing uthi wena uhambisana naleyo nto I need to ask some questions maybe isikhathi ukuthi ngindedele 086110 300 086110 you may now call in Vuma Sawubona siyadlula laphana 086 10 300 this is Vuma 103 with Dr. K Ashu with Ungizwe Mpokamlando umlando kaMchunu Vuma Sawubona welcome to Vuma Awusabona mkhulu I'm okay my love how are you doing Ngiyaphila mkhulu also good ngikhuluma nabani sisi ukhona nolondela kaMasho right Ungizwe Ngiphila saNtombi kungcono mina mkhulu ngiyala ngale topic hayi olithi ke kodwa idlozi lingavumi ukuthi ubulili obubodwa bahambe beyoguqa lapha eMsamo bashisa impepho bathi bayayibika idlozini omuphi lowo muzi loyo ongathiwa amadoda amabili ngoba ngicela ukubuza siswami yini wrong lapho eliphi idlozi elithi alikuvumi lokho ngiyamkhulu hayi bazisanga hayi ngiyakuzwa it's an argument sake when uyaphika ifrustration yakho but kuphi lapho kushoyo khona ukuthi idlozi alikuvumi eliphi lelo dlozi lake lavuka lakhuluma lathi akuvumelekile ukuthi abantu besilisa bathandane bowu2 alithi idlozi la kwala lokho kodwa mesithatha ukubheka ukuthi yabona ngiyayithanda lento ngoba manje inkantolo ngabe usuluzile ngabe uluzile manje mkhulu manje ngibulekele imangizwe iqiniso asilimeleni ngabe useluzile uthi uyasi statement zakhe manje uthini aliphi idlozi la kwala lokho ngini uyamlekelela nawe iliphi idlozi elingafuni ukuba ni fixed generation na ingizwe iliphi idlozi ake ngiqondise nakuwe nangu nosisi uyakulekelela ekuphi la udlozi nokucoachwe khona ukuthiwa akuvumeleki ukuthi abantu besilisa bakhala khona alikho idlozi elivumayo alikho idlozi elivumayo lento uma ingavunywa na uNkulunkulu uJehova alivumi idlozi leyo nto ubona sithathe wathi ungahamba nawe hawu awusahlathini mkhulu ngihamba nawe ngane kodwa mncwancwa imaki ngemsusu sisi ngizwe asikhulume ngiqiniso ngibuzile mina ngifuna into ebhalwe phansi wena uthi noNkulunkulu ima eBhayibheli mawuthwe neBhayibhelini ngicela ungikhothele iverse manje sithathe silivuleni lelo verse silifundele abantu noma sisho ukuthi sicela nivule kuZakhariya bani kukhona ngisho lithi olimele emasendeni ngeke aze alibone umbuso kaNkulunkulu ngenxa yokuthi kubalulekile ukuthi mawe indoda wala ulazi iqiniso ngisho ngalivula lephi iBhayibheli ngisho ngalivula lephi iBhayibheli angihlamba lazi ukuthi ngikhuluma kanjani ngikhuluma nje iqiniso ngalo imake ngeke ubone umbuso kaJehova uyakutshela uyabona umntaka baba ngokwenkolo bathi laphana bekungakhulunywa ngobulili obubodwa uma maybe umuntu esokile engakahlambuluki akuvumelekile ukuthi awungene esontweni uma engakahlambuluki usokile lo muntu usalimela umphambili ayizwe akan onqunywe umphambili akufanele ayongena ebandleni
singayithathi lezi zinto siyididanise njengamanje it's word against another word ngiyakuzwa mkhulu kodwa iqiniso lithi inansi indaba indaba mfowethu ake sisuke siye komnye semzu umbono omunye 086110 ungizuluzile ngifuna umuntu ozofika yithi ngqi ayiwine lento ngizwe uyayiluza manje ngifuna umuntu ozobamba amagama akhe word against another uma enkantolo lalela enkantolo awulwi ngeanger but ubeka igama ubeka umbono ubeka igama it's a debate 086110 ngifuna umuntu ozothi mina ayivumelekile emkhulu based on 1 2 3 yeliphi idlozela ke lathi livuka lathi akuvumeleki ukuthi abantu bobulilo bodwa baganane vuma sawubona ayilezulu msamasileko vuma sawubona ngiyakuzwa manje uthi ama-slay queen yini slay queen cha uthi cha uyaphika yazi ngizwe ngakubamba ujwaye udlalelelani ku-slay queen phuma ku-slay queen vuma sawubona vuma yaduma zezweni khetha lamakhehla edona sebenza yathuleka mkhulu hayi ngabe sewuzwile mfowethu uhlale endabeni nakho sixakwa indaba la yebo mkhulu khona ngathi sayidini mkhulu ngikhona mfowethu yaba phela wongilana ngisemandeni nje manje khona nofred wami waphela mkhulu danke noma ngathi-ke ngulakaze kwenzeka lokho ukuthi bilobota bukanana kwathiwa emhlabeni emesileta kumele silethe iy'ngane nenzalo so manje ngizoqhamuka kanjani inzalo mesingane ngobilo alright lalela-ke uma sibheke ebhayibhelini ne uMaria I think it's uMatthew 25 lithi iBhayibheli uma uMaria ekhulelwa uJoseph ucabanga umlahla mayithi ufuna ukumlahla kufika izwe ebusuku mayilele Joseph amusuka umlahla ukhulela indodana ukhuleliswe umoya ongcwele don't you think ukuthi abantu maybe bebezokhuleliswa umoya ongcwele ungamlahli Maria ungamlahli lalelani mina ngiphika ngento ngine-proof mina utho-ke ukuthi khona umuntu wakhulelwa ngomoya ongcwele ngiyayichitha kulala indoda nomfazi kuphuma umuntu hayi ngavuma mina ukuthi wenganywa umoya oyingcwele hayi ukuthi wakhuleliswa umoya oyingcwele kwaMaria lo mina ngikhuluma ngafana mhlanje ngikhuluma iqiniso ngingafana mhlanje kwakwathiwa singahlaziya izinto bese singena ehlathini isayensi imvelo yonke into kulala umuntu nomuntu indoda nomfazi kuvela umuntu uJoseph walala Maria wasoma kade sasibakhulelisa bese singalalanga nabo wena uyaba bhuti ha hey ashadise abantu obilobodo ngoba lokho kuyohlezi ngamanyala akasoze umshado wetabani umfundisi wasibishop esho lokho wathi umshado wetabani akasoze uye akasoze itabani efaka amaringi akasoze amaringi wetabani wathandazela ngoba kuyohlezi ngamanyala lokho right lalela umfundisi wayenepolitiki umfundisi kwangafanele ayisho leyo nto mina ngizwe ngifuna siyenda asibhekeni ukukhulelwa kaMaria vele eqaleni ukuthi le ndaba yaqala la iqala lana kuMaria uma ekhulela uMaria angimkhumbuli ukuthi uMaria bambreak ivirginity angikhumbuli kodwa ukhulelwa ngomoya oyingcwele litizwi Maria ukhulelwe manje kukhona into ekhona esiswini sakho kodwa uJoseph ufuna ukubaleka ngoba into efuna ukwenza uJoseph abaleke ufuna ukubaleka ngoba akakhumbuli belala bo2 uyayizwa leyo nto akakhumbuli elala naye uJoseph ufuna ukubaleka ngoba uyitshela ukuthi lo sho ukuthi uhambile wawulala nenye indoda kanti uMaria izwi liyakhuluma lithi hayi ngoba kanjani umoya oyingcwele don't you think bizoyenzeka leyo nto if abantu bebengamosha emhlabeni hey madoda mina ngiphika ngento engiyibambayo hayi lutho ayibambeki hey ake siqhubeke vuma sawubona sohle kwaso science lana amen baba ngiyabingelela ngimacingwane hlala endabeni khetha la mungabe sambingelela macingwane ukwatile okay ake ngibuze ngicela ngibuze kuwena baba yes labantu sisabagana bebulile bodwa baqhamukephi abantu othi siganane baqhamukephi bathi hayi ngiyamthanda ngifuna vele umuntu oza ungakwati ngifuna ubuze ngiphendule right labantu othi abaganane bazelwe ubani
umama nobaba Bathi begana bobulilo bota bona bazozala bani. ake ngikubuza umbuzo oyi-1 nami. uMaria ima uMaria noJosepha baphuma phi bona? Baba ngaphela etime. ngiyimaka uMaria noJosepha baphuma phi bona? uMaria noJosepha baphuma phi bona? Bazalwa umfazi nendoda. Danke ngiyabonga. Uma sebezelwe kufika lento kufika izwi malifika izwi bayabusiswa siyabusiswa isizwe sika Maria. Don't you think ukuthi labantu bobulilo bodwa asikho isibuso sesiyofika kubona? Ngabe befikile mhlawumbe singafiki. Lalela lithini iBhayibheli, lalela iBhayibheli lithini? Lithi inkinga mkhulu ufuna wena sibesathi sigxeka indaba yenkolo manje usigxekisa uJesu ngamaplano kanti manje ufuna ukusikhatha nabantu asingayi lapha asakhe la ayimani asakhe la kulamadoda aqabulana nodwa akuqana ngenshebe asiteke lapho mina ungagibela kanjalo ukamthini ubone ukamthini lo kodwa ugibele kuwona nje ubone ukamthini awusuka hayi ifuzo umfoka abale awusho umfoka abale yabona lazi ngithi uzothina ke enazi isiso esingababhala zempi izitaba lezikhona kade zabakhona indaba zingakaze zalana nezodwa asithini abantu singanisebenzile la gama ngeke uzosheshela liphele noma asibuyele lapha emuva kuyavela ukuthi uMaria mhlawumbe wayesana nomuntu obulili akuvela ngithi ya kuzwa angithi uyabona uzogcina sethukeka noma le manje uzogcina sethukeka sengena kuleli video letlapha angithi uyabona njalo makhosi uzogcina sekuthuka kuMaria uqinisile lo muntu uyobethuka ngena kuleli yaviyo le yaviyo uyobethuka ba cha inkulumo izogcina manje isingcolisa abantu abakhulu lapha abazali uNkulunkulu bengathandi siye lapho kodwa mawukuthi uMaria umuntu owemisela indoda usho ukuthi uNkulunkulu uyahambisana ukuthi akuba abantu abobulili okungafani ofanele beganane. Hayi ngiyezwa bafowethu kodwa ke ngicabanga ukuthi azikaphuki induku zami ngisagadla nami mina ngimile la umfoka bani yabona ngiyancoma mfo mina ngimile ningangisuse eBhayibhelini ngoba angihlala ngaphansi nina nifuna ukungisuse eBhayibhelini yonke into esiyenzayo siyenza ngokwaseBhayibhelini hayi bona msakazi lento usuke wayithatha wrong mase ufaka iBhayibheli asingalifaki ngoba uma mase ufaka iBhayibheli sifaka umuntu oyemisela indoda lapho umuntu esifazane oyemisela indoda yakhe ukuthi uyabona lona usho ukuthi imake yadika lo usho ukuthi le ndoda yachitha noma yenza njani ingakho nezikamoya ngolathi masifika lakiyo indoda akasiwela ungaphatheki kahle sobona lo ekhulelwe yime lenze kanje sokuthi ubani wamkhulelisa ke ubani uma ubulilo bodwa buthe buganene nako kufuka izwi lithi hayi usekhulele lo wesifazana abesifazane beganene bodwa ubani ozobe emkhulelisile ngoba phela asibhekeni ngokwesayensi baqoqwa ngembatho lapha bese kwenziwa nje imana asikhulumeni iqiniso ngokwesayensi umuntu wesifazane nomuntu wesifazane mabeganene uyakhulelwa wesifazane lutho hayi lalela ithi buza uthi kanjani angithi nina ngigijimela iscience uma uya ngokwesayensi uyahamba uye kudokotela uyofuna the sperms uyayizwa akekho umuntu ofazana one sperm ima uhamba uyosithatha bese beyasifaka bengalalanga so omunye umuntu so esikabani akathathe sakhe phela aka withdrawela kuye angahamba afuna ayichakha dokotela ungeza useshatini aka withdrawela kuye okhalweni lakhe ingane uyithola ukuthi ukhalweni lakho ngokuhlangana kwabantu ababili abawubulili okuhlukene ufunda ukuthi thatha isipembe mhlambe sonana kwenye indawo ukuthi kubekhuleka lo muntu ayikho into enjalo asiphume kuyena lo abesibaba ubulili ofanayo benze ingendlela yabo asiphume kuyena ake sokwazi ukukhulelisa lo muntu. Okay, all right. Siyabuza phela indaba yomenano ngempela ngawolanda umuntu eshalofini umuntu ayolanda isperm eshalofini sizofakwa la bese kuthiwa la ekhaya ngizama ukuthola ushomo wami la ngizama ukuthola umngani wami angimtholi utha ngizama uSel Beyonce angimtholi abangani bakho yes abangani bami hayi hayi cha nami hayi abangani umngani wami utha
utha hey indoda ukuthi uxoxa nayo ukuthi uxoxa nendoda inhliziyo ibomvu ziyele esibuye sisenele khona umuntu nje useyijwayela nje lempilo phela mawuxoxa nawe kumele nebhluku ulifase kakhulu ngoba ubone sekuncoma mina nje uSelbeyonce sisazwani kakhulu ngoba wangamze sengincoma ethi wakwayibona apha inyanga enhle kanje hathi uthini ungaphindi uyisho lonto wathi hayi nalo mfana wakini unkanyiso hayibo Jesu kulese madoda uSelbeyonce isipakupako isipakupako khabela lo isithabathu uqina ke lo ungashi bani ena ubulilo obubodwa ubulilo obubodwa yini yonke into egama layo hayi saludlala kade hayi izolo zofa maye babe izona itabani hayi eyinkosi balumukele likhaya hayi awukahle bakuthi hawu uyigay yes yini gay igay usuke wawela ngapha ukuzenza umuntu esifazane uyaphoqa impoqa buntombi uyaphoqa ukuba umuntu wesifazane engekhona nje engeke untombo uyaphoqa untombo hayi uyamazi untombo ebayiziphoqa intombi labo babheka untombo lo omncane othi yilwa ntombo namaza abo nje akhesenta awuzwa nje noma ngisho efonini ukhuluma nomuntu ohloboni kodwa wathatha apho ngizwe nangu uyabuza lana ulili ibhuka uthi ngizwe wathatha apho kodwa ngizwe isipakuphaku yini bayabuza la Facebook yini isipakuphaku isipakuphaku udla kahle nje angibona nje nawe no phele nje Asdibanin Friday I will try by all means to get with her noma ngithola uSelby and Friday sibe ne interview nabo but mina lobo ngathi uyadubula lo ubani hawu ubuka ngathi uyadubula angathi se-shooting range hawu ngizwe uyagadla cha ngikadle untombolo yanipela le usekhona impela nje uyobona abaduma ngamalokudlana buka la umhlaba uphetho zinga ingiphela ke manje hayibo ubani singayinga manje ukululabi ukuduma manje volo uyingasele ubani uyisingayinga uyisingayinga lesi ubani Ntombo wagadla lo muntu alright Asdibanin Friday bafowethu kusasa uzobe khona uSibuthubutu ningabaleki nginithanda ngothando nabo abantu Osibuthubutu nabo abantu suka madoda samafosho ingane kaMhlongo lo usomlisi ngithatha nje ngifaka la station ukuze ngimtshengise ukuthi mina kwenziwana emhlabeni my babu Jesu mina ngiyasho bafowethu asiqhubekeni abaqhubeke nje ababulili bandawonye baganane intombazana nentombazana unegative nonegative azishe uplus noplus azishe kodwa inkinga ukuthi mabexabana endlini amadoda wodwa phela bayakhombisana ukuthi ngiyindoda ukhuluma ngathi uyakhankasa nje mina ngamana ngilelo usivo uthi ngeke kodwa gede inkinga makuwa amadoda ojuma sebexabana endlini mayibambana ziyakhombisana ukuthi ngiyindoda mina noma elunywa yinja umzwa ngathi